ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Everything you say to me takes me one step closer to the edge. And all about to break. I need a little room to breathe. 'Cause I'm one step closer to the edge. And I'm about to break. Kajing ang 12 lembah dari kena skul bekinau hikai skul ke paham maulen RCUP skul harib hoi kelawan ban urlong menta kesngi hadin la plipat ba no ya kamadan basketball betemai. Hagani kesngi MLA ke nongpo uba Meral Bonds im ulawan ban khap yu ribbon hakajing sa khilang MDC uba Balajit Rani hakajing don ringkat uba Bu Lambert Rani kinau hikai lembat kikmi kikpa. Yakani nakaliang MLA ula pinyo lingba ke skim SRWP joksam ajar arpuwe bat ajar arpuar haka jing pelut kabalong arlak tingka. Nah, sebagai tahap kita Ngiburam bat ngisuthu ya kini kejing don kam hendrai ka sorkaru kayele hikat bala ban address ya kini kejing haga bala persang ban penkiu ya ketulok haga bala persang ban pet ban kemi ya kiwi kejing don kam ka sorkar ka persang ban address ya kino hikai SSA dang sian ni ginong hikai ad hoc ru la persang berperkiu betulok bat kam ta namar ba ka jela me galia ka digawai ni ki jela ki badon sibun kini ki rukom peniat school la ni ki pattern of school ki bangidon kidon ki school ki bolong sarkar pura full government kila bendi ki LP school kidon ki school ki bahap hopo ka ad hoc pattern kidon ki bahap hapok ke deficit pattern kidon hapok ke SSA kidon ki belum fully private lo bat kidon don sibun bentang bat kerkom siu tulok kidon lagi jom ndai bagi perkhat ya kekam ke bagino hikai wi jungi kitrei kaju de kejing siu ke pher kata ke kejing sisha nomor kata halor kani kanong rim ke soban ai kejing khubule ke bakar pang ikinong hikai ke bi wat hopeding kejing duna ke babun ki bag sarkar kamla ban address kejing kejing pindrei pimsham la tho pi pelut ik sngi ke por ke jong pi ban hikai ban pusut ik sembo perkhat kejing nang jing start ya kini ki sentiu ki badang sedang ban pu ki bolong galawe jong kari bagajat iso kemen na kani kesni bangi dan ha kani keslem jong ka jaka hikai na ka banta kalawe jong ki khun ki ksiu jong kani ka dong berkesan kani ke school ka bala syakri ya kani ka than ban ngamaratin banong bagi mati ki bagi longshwa kilayalam nadu bala seng ya kena ke school hadu menta bat kala penmiru sibun kikun jongga ni ke dong berketan ki bala pas na kena ke school ki bala bedeng ya kijing pulih hakiwi pat ki jaka bat kemta tete namar katang ki suthu biang-biang ya kijing koridor ke jongka bat hagi por ki bala depru ilayo alat ban ya kendu bat ki nongelam jong ke school managing committee bania keren om tang ya kene ke basketball court ikiwi ding don kamru habab hiwan ban sngau ban sngap ya jing don kam kat bala ke buit ke buang ni bersang ni bania rap ndrei kidang don sibun ki jing duna abang pai saudong ya kene ke school la lagi page ya ke enrollment jong ki kena habang ipet hang ni ngi kilabun jadi sepak mut ki kena kita
kijing don kam gidan sibun kamera kelas nang don kam kinong hikay nang don kam ki pen ki des ki bubun ki tiar kijing don kam kamlong ka besuk ia ka managing committee ia ka paris sibaro kowe panpek na ka banta kini kijing don kam ki ba pi don kam Henry ngisok kemen pan ia ka jing tristom jong ki dekhot na ka banta ban pentikna begini gilat jingeram lagade na sorkar nangi ginong nikmat na managing committee na SSA bat na kiwi kiri ban poi na gumta gijing kerjaan baik yang kam apa gedung school ot yaunya ribbon bat pemimpin benar-benar ni sekmat na flip ba ya kenika badan basketball